فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan na mga agama Islam, alhamdulillah, yari kita bihaon na kapag dungugi na isab sin suara atawa ka nakapagkita hatungod sin kahanan sin pag-agama sin kita ni. Alhamdulillah mga palangungan na mga agama Islam, in maudo na tuha adlaw ini amuin kalabihan sin pagpuasa bulan Ramadan, iban pagsambayang kasunna-sunnatan halawman niya, iban uno-uno amuin nakatapo kahantunga din ng mga manusia din na aturan sin pagpuasa. Din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, kaya baita halom sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaonan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dumatang na imbulan na Ramadan, pakuyagan na mga sahaba niya, ibang baitaan niya, sin bulan ini, ukab, in kalawang-lawangan sin rahmat sin Allah Ta'ala, ibang kalawang-lawangan sin surga. Iban tambul halawman niya, in kalawang-lawangan sin narka jahannam, iban piyagpa usasan sin Allah Ta'ala in mga setan mananasat ang mga tao baribadat. Adi na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam, din naman na panagnaan simbulan ini atau karuman simbulan Ramadan, na doon na iukab in kalawang-lawangan sin surga sin Allah Ta'ala, iban tiambol na in kalawang-lawangan sin narka. Adi na sabab yadto bang umano siya amuin muy pahukom sin Allah Ta'ala halawman simbulan Ramadan, saltain siya bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban himihinang siya sindaakan sin Allah Ta'ala, na lapas siya din ha narka jahannam, iban pasron siya halom sin surga sin Allah Ta'ala. Iban manawag-tawag in din ha amuin mga kiwakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala din ang kamalaikatan niya, in aki ya bagi al khairi aqbil, ya ikaw masubh minang sing karayawan na puspusa na inhinang mo karayawan halawman simbulan ini, wa ya bagi syarri aksir, iban ya ikaw masubh minang sing kangian na pupuwa na in atawa kata na ataw kahundungi na inhinang karayawan pagtobat na ka fa Allah Ta'ala halawman simbulan ini. Iban halawman simbulan ini, hatiap-tiap duman niya atau kaadlaw niya, ipagmahardi ka sin Allah Ta'ala mga ipon niya din na apoy narkagihan na. Hatiap-tiap duman sin Ramadan. Iban nagsabdapan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ajin yakiaakum syahru Ramadan, syahru barakah. Dimatang na kanyulong ni imbulan na Ramadan, bulan mahabarakat. Yaghshakumullahu fihi, iban yagsambulak sin Allah Ta'ala halawman niya in katan karahma-rahmatan niya. Piaturong sin Allah Ta'ala in rahmat niya halawman simbulan ini, wa yuhatul khataya, iban
irisan in mga pardusahan si mga manusia berpuasa. Wa yastajibu du'a. Iban tataymaun sinallahu ta'ala in du'a halawman niya. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Kitaon sinallahu ta'ala halawman simbulan ini in paglumba-lumba niyo. Paglumba-lumba niyo paginang singkarayawan. Payubahi bikum malaikata. Iban ipagbansag kamo sinallahu ta'ala hataas langit hakatan ka malaikatan niya. Fa'arullaha min anfusikum khayra. Ipakita ni Allahu Ta'ala in tuyo din ginawabaran niyo hapaginang singkarayawan haloman simbulan ini. Nadena sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatullah. Sabanal to di manusia sangi-ngi. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in manusia himihinang singkangian sin before sin Ramadan ubos dira siya magtobat haloman simbulan ini. Siya na ing sangi-ngi manusia. Di siya makadohat sin rahmat sin Allah ta'ala haloman simbulan Ramadan ini. Demikian sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyusyo imamuasa man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisiyusyo imanu siya mamuasa siya bulan Ramadan karna sin pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang karna sin pag-angan-angan niya sin tutumbasan din Allah Ta'ala. Ampunan sin Allah Ta'ala ing pardusahan niya na kauna. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iban hisyusyo imamuha sa bulan Ramadan. Atawa ka magsambayang kasunna-sunnatan haloman niya labi luban na intarawih, iban tahajjud. Hakar na sin pag-iman fa Allah Ta'ala, iban angan-angan niya si tutumbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan sin Allah Ta'ala indusan niya na kauna. Damikyan hisyusyuin makatilusa magdiaga habula atawa ka Laylatul Qadr. Hakar na si pag-iman fa Allah Ta'ala iban angan-angan si madawhat ni tutumbasan. Ampunan sin Allah Ta'ala indusan niya na kauna. Dahil na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Haon pa kaw maglumawag sing karayawan. Ha mga bulan, malaing kaniyari na habulan na Ramadan. Lipat manglipat tingkatan amal ibadat si manusia. Ibang pangindoan ako tatay maun in mga dua mo halaw man simbulan ini. Labilo ba na hawak to amo in pagbuka. Demikian law sinallahu ta'ala hadis kursi. Kullu amal ibni Adam lahu الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Lo sin Allah Ta'ala hadis kursi. Kataan hinang sin anak apo Adam na on tumbas niya hambuk marayaw. Inambuk marayaw yaon lipatan sin makahampu. Sampai papitong gatos lipat
Malengkan in puasa, sabnato din puasa yan laon sin Allah Ta'ala, suku kulong niya. Ako mismo tamumbas kaniya. Sabab imano siya yaon, teikuran niya inhawa napsu niya. Ibang pagkaon niya, ibang pag-inom niya karna kulong sin Allah Ta'ala. Dena sabab yaon, onlong niya doa kakuyagan sin tao barpuasa. Ikaysa kakuyagan niya apabila makabuka na siya. Mahalal na kaniya, makakaon na siya, iba makainom na siya. Ini kadua, kakuyagan niya apabila ipagbak ni Tuhan Rabbul Alamin, iduhal na kaniya intutumbasan sin puasa niya. Nain, manus siya barpuasa. Pasaran sin Allah Ta'ala surga Rayyan. Iban, doon na tumumbasin Allah Ta'ala kanila. Makapagkita na inipon iban, tag-ipon. Na way na lang magkututum, way na lang magkunikmat hamano siya, puas day na amuin, kakitan niya na intuhan nagpapanjari kanina. Iban in, bahusin, simul sintaw puasa, na labi mahamot pahadarasin Allah Ta'ala din sila na kasturi. Mataod mga palanggungan na mga agama Islam. In kalabihan ataw kahadis na maita, sin kalabihan sin puasa. Iban, pagtarawi, iban pagtahagyod halaw man niya. Iban pagpuasa, halaw man simbulan ini. Nahisyo imano siya amuin iabutan sin pangumulan niya imbulan ini. Magusos na siya haminang sin pagtaat pa Allah Ta'ala. Iban umanip na siya sin katan pianglangan sin Allah Ta'ala ataw katan kangian. Magtuyotod siya apag tunay niya sin uno-uno piawagib sin Allah Ta'ala kaniya. Labilo ba na insambayang? Amo ilima sambayang sabab amo yaon in hag sin agama Islam. Iban amo yaon in pinakamalag kuha katan piardo sin Allah Ta'ala puas din na dua kalimatus syahada. In wajib hatip-tip Muslim usog ibang babae. Subay niya parihalaon in sambayang. Iban itunay niya doon na waktu niya. Iban saltain pagmabuga fa Allah Ta'ala. Iban pagpahantap niya sin sambayang niya. Dahil na pinaka-importante ang mga piawagib. Haamuin pagtunay sin sambayang ang mga kausugan na subay nila itunay in sambayang ataw kalima waktu habar jamaa. Doon na kamasgiran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, doon ipiyangdaakan sin Allah Ta'ala. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itindag ni sambayang lon sin Allah. Iban itunay niyo in zakat sin pangaltan niyo bang nakaabot nisab niya. Iban pagsambayang kamu barjama. Namikyan lon sin Allah Ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Parihalaan niyo lang niya in mga sambayang yaun amo ilima piardo sin Allah Ta'ala. Iban sambayang asar. Iban itindag niyo in sambayang yaun karna Allah Ta'ala ataw kakarna sin pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sa banal to nagparuntungan ang mga mu'min. Amuin, tiyunay nila nin sambayang nila, ha? Karna Allahu Ta'ala, ibang karna si pagmabuga fa Allahu Ta'ala. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. In sila long sinallahu ta'ala amo impyaparihala nila ni mga sambayang nila. Imaksud simpyag parihala tiyonay nila doon ha waktu nila siyabo niya in waktu niya karna sin pagmabuga fa Allahu Ta'ala. Sila in mga manusia makawaris. Sila in mga manusia na makawaris sila sin surga firdaus. Kakal sila halom niya. Mga palangungan na muaga ma Islam. Isang bayang amuyaon in piyagsilangan sinto mu'min, Muslim, ibang kafir. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Imparjanji ang naantara namo lonsin Rasul sallam. Iban antara sin sila yaon mga kafir. Amo in sambayang. Hiisyusyuin taminggal sin sambayang sabnatud nagkupur siya fa Allahu Ta'ala. Iban, amo yaon in pinaka-importante hapwas sin sambayang na isap amo in pagtunay sin zakat sin alta. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mayroon piyang dakang kanila, din naman ang mga umat na kauna. Hasaman sin Musa, lamaton na pa Isa, lamaton na Marikato. Mayroon piyang daakang kanilang sinallahu Ta'ala malingkan. Supaya sila magtagipon pa Allahu Ta'ala at tulus ikhlas in agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus ikhlas in pag-ibadat nila. Karna in agama piyag-agamahan nila, Allahu Ta'ala in tagdapo. Iban itindag nila ni sambayan. Iban dihil nila in zakat sin pangalta nila amuya tin agama sa buntul-buntul agama. Namikyap yang daakan sin Allah Ta'ala wa aqimu salata wa atu zaka wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Itindag niyo yung sambayang lon sin Allah Ta'ala. Iban idihil niyo in zakat sin pangalta niyo. Iban pagtaat kamo pa Rasul, mura-murahan kaniyo magkaulungan kamo sin Allah Ta'ala. Sa banal tod, mga palanguan na muaga ma Islam, in sambayang yan iban zakat, wala nabutas halom sin Quran, nakamataod siya po sin Allah Ta'ala kulang labi kawaluan tagto kaayat. In hikmat dito, in tao magsasambayan, ang paod altanya di siya magzakat, di tayo maon sin Allah Ta'ala yung sambayang niya. Damikyan yung tao, magzazakat siya, sa di siya magsambayan, di tayo maon sin Allah Ta'ala yung zakat niya. Mga palangungan na mga agama Islam, hisis yung imano siya dine pagwaon, in zakat sin altaniya, tiksaon siya sin Allah Ta'ala altaniya una adlo qiyam.
Sebab pamayan ni pinaka-importante ito sumuno din na sambayang din na rukun sin agama Islam. Hapwasin sambayang iban zakat na amo in pagpuasa bulan Ramadan. In bulan Ramadan ini, lamud siya din halima rukun sin agama Islam. Wajib tip-tip Muslim subay niya parihalaon in puasa niya. Demikian parihalaon niya in sambayang niya. Hauno-uno din ha mga hiram sin Allah Ta'ala ataw kauno-uno din ha ikakangisin puasa niya. Din naman ang mga himumungan amuin di kabayaan sin Allah Ta'ala. Bialong ta mga pagputing ataw ka paglaka-laka, atawa ka paglimot, atawa ka pagpitna, pagtumbi, atawa ka maglataan imano siya sinuero umpos pa idani. Sabab imaksud sin pagpuasa, pagtaat pa Allah Ta'ala. Iban pagpalag ko hadaakan sin Allah Ta'ala, ibang pagludto sing ginawabaran, hamuin, masulang mo, ing kabayaan sin hawa napsu mo. Makakatukaw papagtaat pa Allah Ta'ala. Iban mabiyaksakaw, sin pagsabar. Mabiyaksakaw sinamuin pagsabar, hakatan amuin hiram sin Allah Ta'ala. Bakan imaksud amo in sin pagpuasa, hat tuminggal ko sin pagkaon ibang pag-inom. Ibang katan mamakabatal sin puasa. Kebaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis na sahih, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfath, wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Impuasa law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na taming tampan day na apoy narkagihan na. Atawa kauno-uno na din ang mga nasabot na tukay na. Bangsuknaan siya sinambuk manusia. Ataw kadahon siya magkalo. Ayaw siya umato in agi niya in ako ini puasa ko. Hindi na sa papiyaon mga palanggungan na mga agama Islam. Nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qawla zuri wala amala bi, wal jahla falaysa lillahi hajatan fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Isus yung imano siya. Amo hindi niya katinggalan in pagpamung sin himumungan dusa pa Allah Ta'ala. Biya magputing, maglimot, magpitna. Kinis babara pa himumungan way pos paida. Iba masi-masi niya hinang inamuin mga dusa pa Allah Ta'ala. Iba nag-awam-awam siya si mga dusa na imano siya yaon na muasa sa siya habagkangkar na Allah Ta'ala. Bakan mga palanggungan na mga agama Islam inwagib hataw na muasa, umanib siya singkatan uno-uno hiram sin Allah Ta'ala kaniya. Ibang parihalaon niya ingkatan uno-uno wagib kaniya sin Allah Ta'ala. Hakar na angan-angan niya supaya niya madohat in kaampunan sin Allah Ta'ala kaniya. Iban ikamahar di kasya din na apoy narkagihanam. Ibang matayima impuasa niya. Ibang pag mga sambayang niya kasunna-sunnatan haruman sin Ramadan. Dahil na mga pakaradyaan. Amo in nakatapok hantong nga din na mga manusia
Sa banal to din wajib hatip-tip Muslim, mamuasa siya, hakar na sin pag-iman pa Allah Ta'ala, iban angan-angan sin tutumbasan din Allah Ta'ala. Bakang karna na muasa siya, karna pakita-kita sadza. Atawa ka magparungog sadza. Atawa ka simisingod sadza mga tao na muasa. Atawa ka miyamagad sadza pamili niya na muasa. Atawa ka miyamagad sadza pamili niya na muasa. Atawa ka mga tao doon na hula niya. Sa inwagib ka niya amo imakaraka niya simpamuasa niya na amo pag-iman niya fa Allah Ta'ala. Sebab sa banal turid Allah Ta'ala, piyardo niya hatip-tip Muslim pagpuasa karena supaya nila madohat tumbas niya din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihayan mga damikyang bihayan dain pagsambayang nga kasunna-sunatan na ruman sin Ramadan. Inwagib hinangan sin Muslim, wagib hinangan niya pagpuasa niya, na naka tundang kaniya, amuin, pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban, sub niya, damohat sin tutumbasan din na Allah Ta'ala. Wairoon sabab dugay din na yaon. Ang kalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisyusyo inna muasa. Atawa ka nagsambayan. Akarna sin pag-iman niya fa Allah Ta'ala. Ibang karna sin sub niya atawa ka angan-angan niya supaya niya madohat tumbas din Allah Ta'ala. Ampunan sin Allah Ta'ala indusan niya nakauna. Dahil ang mga pakarakyaan, mga palangungan na mga agama Islam amuin, di kengatan sing kaibanan din ang mga manusia. On waktu into na muasa na kapalian siya atawa ka sunggu-sungguon siya magdugoin ilong niya. Atawa ka makasuka siya karna nahihilo siya. Atawa ka manahay inamuing kwan niya ini hatiliog niya ini. Habakan niya amuin pagtuuran. Atawa ka on doon maka nag-ail siya o makasudtiyo-tiyo biyayan din ang mga tubig ito paggumgum niya. Atawa ka makahamot siya sin uno-uno biyayan na ingkata niya un pakarakyaan niya un di yaun ikakangisin puasa sin tao. Sa banglong taturan niya pagsuka na mo yatuin makabatal. Sa pambakan niya na piyagtuuran, di makabatal. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qay'u, fala qada'a alayh. Hisyusyuin, tao amo nakasuka siya, bakan niya kubaya, na di na siya makaganti. Imana niya impuasa niya sahih. Imana niya impuasa niya okay impuasa niya. Wa man istaqa'a fa alayhi al-qada. Hiisi si mano siya makasuka siya tuuran niya na wagib siya mamayad. On waktu amuin jamato hatao na muasa tinialet na impagpego niya pego junub. Sabay na puasin pagsubang sin fajr. Damikyan mga kababayang biyad Torah. Tinion waktu late pagpego nila sin hayad nila atau kanifas nila sampai pa makaswang na fajr. Apabila kita sin babae, siniasusti na siya before sin fajr na wagib na kaniya, wagib na ka. Bisa way pa siya nakapego, way nadugo gumawa kaniya, bisa way pa siya nakapego na wagib na
magniyat siya mamuasa konsum. Pero na sa niya, late in pagpego niya, subay amuin makasubang ni Fajar. Sa gawa, ayaw niya late tentu di na mo impagpego niya sampai sumubang nin suga. Supaya siya makasambayang waktu suho. Wajib siya mamego sin wayro umpan nakasubang in suga. Iba magsambayang siya Fajar. Before sin pagsubang sin suga. Bihayan dain tau junub. Ayaw niya late ni pagpego niya sampai makasubang na insuga. Inwagib kaniya, mamego siya pagsubang sin Fajar, iban sa mambayang siya sin Fajar, hadi pa makasubang insuga. Biyan in mga wajib. Labi lo ba na in mga usuka supaya sila makaabot sin sambayang barjamaa hawak to Fajar. Kalagpuan sin pahala niya. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salla salat al-fajr. Dena sabab yaon mga palanggungan na maaga ma-Islam. Yan in kalagpuan sin pakarajaan sa bayan. Namikyan mga palanggungan na maaga ma-Islam. Apabila nasakit ka halaw man simbulan na Ramadan ini, kaya indiksyonan ka. Sabakan amo imaksus in indiksyon yaon amo inganti sin pagkaon. Sa supaya maiging sakit yan. Bakalong tabiya mga distros yaon atau kamagganap dugo. Na inyaon di makakangiha puasa. Sabanglong ta nagduarwa kaw natago iban sujud. Iban lingkod. Di na sabab yaon mga palanggungan na maaga ma-Islam on subay on tumanina on hantap sin sambayan. Magkana mo in pagruko mo yadto, wala pa miyon to din taikod mo, nagbangon na kaw. Pagbangon mo yadto, wala pa miyon to din taikod mo, na yadto na ko simugyod. So bay amon on hantap niya, pabuntulan na muna in amo in taikod mo haruko, iban, pagbangon mo din haruko, pabuntulan mo na sadza, bago ka sumugyod. Yan, mga palanggungan na maaga ma-Islam. Aon mga mano siya, masapat in pagsambayang nila. Inagi nila, sambayang sunnat na yan, subay pabis kayon. Sibura in sambayang sunnat, iban, pardo. Subay pahantapan marayaw siya. Iban, bakan siya maus, iban, subay yaong kayo mo in pagmabuga fa Allahu Ta'ala yan na pangatayan. In kamatawran din ng mga manusia, magsambayang habulan na Ramadan, labi luba na intarawi. Amoy sambayang, amoin, wala na doon ha, wala na tiyataliin, uno-uno amo imbiyabasa. Iban wayro untumanina halom niya. Biasa panto na mo impagtundok pagkaon si manok. Na insambayang biyato inhal niya, na batal insambayang si mano siya, wayro pahala makawan niya, gaman dusa imakawan. Dahil na mga pakaragyaan amoin, nakatapok kakaibanan mga manusia, inahuna-huna sinantunga si mga manusia, insambayang tarawih, di man jari kulangan, di nakawaan rakaat. Ataw ka di man jari ganapan inwalu rakaat. Ataw kamputag isa rakaat. In tarawi wayroon had sin pagpataod mo kanipay pa tong karakaat o itir. In kawaan rakaat, timingod sila mga sahaba, hapwasing kamatay sin Rasulullah, biya Umar bin Khattab, inang niya kawaan rakaat. In sambayang doom maluag in waktu niya. Wayroon hadsin amo in pagpataod mo kaniya. Sa kawadi isa kita mabaya
sumulang kakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tarawih sin Rasul sallam, iban tahajud niya na 8 rakaat. Halos sin 8 rakaat, mahaba yung mga ayat niya. On waktu magsambayang siya, hamputag 1 rakaat sampai pawitir. On waktu hamputag 2 rakaat. On waktu hati niya, mababa din dito in rakaat sin sambayang niya. Sa insambayang doom, sa rayaw-rayaw niya, tiap-tiap 2 rakaat semalam kau. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masna. Insambayang doom, 2 rakaat semalam. Fa idza khashiya ahadukum subha, salla rak'atan wahida. Pabila long taamuin, mabugas siya tinya, api kinain, sambayang subo, sumambayang nasa dasihang karakaat witir. Dahil na sa mapiyaon mga palanggungan ng mga agama Islam, in sambayang yan, wayroon na tanto amo intawd niya, iban kahupon niya, din na sambayang. Sakawa, in afdal, subay kita sumingon, asambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. All day na mga manusia sumambayang sila, din na mga salafo salih, in sambayang nila na 3 rakaat. Iban magwitir silang 2 rakaat. On day kanila, sumambayang sila tarawi, kapatan tag 1 rakaat sampai nawitir. Impakaradyaan yaon, mga palanggungan na mga agama Islam, na maluag siya. Sa din na pinaka-afdal sambayang doom, na subay mahaba in ayat mo. Iba mataod in tasbih mo haruko, iba na sujud. Iban tiyo-tiyo in rakaat niya. Dila sa mapiyaon na amo na inahinang nato, amo inamputag 1 rakaat sampai pa 2 rakaat witir. Sabab biyan in sambayang sin Rasul sallam. Sagawa, in sampiagbidaan sa sin sambayang sin Rasul sallam, na in siya mahaba siya mag-ayat. On waktu hang karakaat, na tungka sura ini pag-ayat niya. Suratul Baqarah, Iban Ali Imran, Iban Suratun Nisa. Ampas siya rumuku. Di nato kakausan mga palanggungan na mga agama Islam. Sinakulang labi mga siyam gyuz. Nang kita bisan magmamasain imam, hang kagikat ha Quran, na magdubdub na kita taykod sin imam. Na mahaba pa karoy sambayang sin imam ini. Dita kay ngatan inamuyati labi afdal subay mahaba in ayat. Nasa pamalong ta, out mga kamasgiran hangka Diyos in ipag-ayat nila hatiap-tiap do. Asupaya nila matamat in hangka Quran haloman simbulan Ramadan. Nasa pamalong ta amo in di ko makakaya si lugay sin tindag yato, nagtitindag, malaulin siki mo. Makatiyari ko lamingkod. Lamingkod ka, magad ko kaniya. Atawa ka bang di ko makakaya, magad kaniya. Makatiyari hati niya, magad ko sin panagnaan, amo inlong taduang karkaat panagnaan. O si samuno yato, humali na ko isab. Sambayang tarawi, sambayang paghali-hali. Kadyari tiap-tiap 2 karkat o 4 rakaat maghali-hali kaw. Ang pasambungan na isab siya sin dendiin na in kagawsan. Biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan na mga agama Islam in afdal sumambayang imano siya tarawi salta in imam
Na ayaw siya mutas, ay hingga subay makaubos sin imam sin sambayang niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula idha qama ma'al imam hatta yansarifa kataba Allahu lahu qiyama laylihi. Hisyo imano siya, makasambayang siya tarawi sarta sin imam. Di siya mutas, ha imam niya hingga subay makaubos sin imam yaun, sin sambayang niya. Isulat in siya yaun, wala na siya natuga katihabaan sin dum yaun, nagsambayang na sadsa siya. Na amuya to inidihil kaniya pahala. Ang paikaibanan ng mga mano siya pagdatang na hawitir, nahiluhala na insapan, sabab magbuwa na in kaibanan. Gumawa na din na sila magwitir. Namikyan amo impyang daakan hakatan mga Muslim, subay sila magtuyo, haginis babarapade na ibadat habulan ini amo imbulan mulia. Din naman ha mga sambayang kasunna-sunnatan. Din naman ha mga pagbasa sing Quran, saltain, tiyatali mo, imbyabasa mo, iban, yaun halom sin akal mo, imbyabasa mo, iban, magpataod ko si mga tasbih mo fa Allahu Ta'ala. Iban, magpataod ko si tahmid mo fa Allahu Ta'ala. Iban, takbir mo fa Allahu Ta'ala. Iban, pagpangayo mo kaampunan fa Allahu Ta'ala. Iban, magpataod ko si mga dua mo, haloman simbulan ini. Iban, pagdaak mo ha, hinang marayaw. Iban, panglang mo sinhinang mangi. Iban, pagdawa mo, panawag-tawag mo mga manusia. Iban, pagpasibo sama mo mga miskin hati niya, amuin dihilang ko nila, amuin atawa ka magdihil, mga uno-uno na din na karayawan, kakuyagan haloman simbulan ini. Iban, magtuyo ko tuod amuin pagmarayaw mo hadwa maas mo. Iban, pagsubpat mo sing kasila sa mga kakampungan mo. Iban, paghormat mo si mga pangdaigbay mo. Iban, pagbisita mo si mga tao na sa sakit. Ingkatan yaon ikawak mo sing karayawan pa Allahu Ta'ala. Iban, lipat manglipat ipahala ni haloman simbulan ini. Iyang surullahu ila tanafusikum fi. Kitaon sin Allahu Ta'ala haloman simbulan ini. Impaglumba-lumba niyong sinhinang karayawan. Iban, ipagbangsag ka mo niya, hakamalaikatan niya taas langit. Nena sabab yaon ipakita ni fa Allahu Ta'ala, ingka mo matuyo ka mo minang sing karayawan, iban imaanib ka mo sing kangian, sabab sabnato di manusia, amo insangi ngi manusia, amo in iabutan ni bulan Ramadan di siya makadohat sin rahmat sin Allahu Ta'ala haloman niya. Hangkalon sin Rasul Sallam, ya ikolong ni masubah minang sing karayawan, na puspusa na ing karayawan hinang haloman simbulan ini. Ya ikaw yung masubah minang sing kangian, hundong na kau na kau din na hinang kangian, kadto na kau pahinang karayawan. Pagtobat na kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyusyo im makahinang sinamuksun na talomay, na impahala niya biya pahala sinagnik haji kau, in nagsek kay mo, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga palanggungan na mga agama Islam, pagbarakaton sin Allahu Ta'ala in mga nasabot na to ayatan sin Allahu Ta'ala diha ini, iban mga hadis sin Rasul sallam, murah-murahan ikaganap sin kusog sin pag-agama sin kita niyo, pag-amal ibadat na to habol haloman sin bulan ini, na di nasadza aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
Parang